Hai, hari ni saya ada trip ke Johor. So my plan is to do sama macam saya pergi Penang itu. Saya akan buat full trip daripada Shah Alam sehingga ke Skudai INR untuk cas bercaja dia. So kalau based on Tesla estimation, pada time saya sampai sana, saya ambil SOC tinggal 35%. Yang seperti biasa, saya start dengan 100% SOC di rumah. So nanti kan kalau untuk berikan saya akan update jika saya berhenti mana-mana. So targetnya is single charge sampai Skudai. And berapa SOC tinggal. Sekarang saya dah sampai ke Tesla saja dekat Skudai INR. SOC pun betul 23% masa sampai tadi. So sekarang as usual top up ke 80%. So kalau ikut Tesla punya estimation, it's another 30 minutes to top up to 80%. So nanti I update berapa harga top up at this Tesla Supercharger nanti kan. So after this we're gonna go off straight to Iskandar Puteri. Okay. So ada 4 slot DC charger dekat Skudai INR ni. Basically you kena keluar dekat INR Skudai. Sekarang ni ada 2 kereta, my car and ada Tesla Model Y sedang charging. So sebelahan ni ada one nice Starbucks, and I think further to the end tu ada macam food court area, toilet, surau, and there's a new outlet for food F&B yang belum siap lagi. Tapi kalau hujan jenuh jugalah nak charge, tapi no issue, pok payung je lah. So a lot of petrol station nearby, so banyak option nak makan lah, so tak ada masalah. So I have to wait another 30 minutes, so might as well go grab a coffee or pergi toilet, right? So I nanti update berapa harga top up ni. We charge 30 minit dah up to 80%. Cost of charging tadi RM48.52 daripada 28%, 23%. So it's a normal 80% charge lah. So tadi dah travel almost 335 kilometers for about 4.5 hours. So sekarang nak continue journey ke Iskandar Puteri, dan nanti update lah berapa sesi bila sampai sana. And there's one more Tesla Supercharger dekat Iskandar Puteri yang saya nak cuba. Tinggal saya update when saya dah berada di tempat jadi. Most probably will be tomorrow, right? Okay, saya sampai to my destination. SOC 72%. So sekarang parking basement, saya akan on sentry. So tengok berapa balance SOC tomorrow. Tapi malam ni maybe akan keluar dinner juga lah. So nanti saya update lah berapa besok pagi punya SOC. Alright, jumpa besok.
Hi, morning. So today I tengah charge dekat Medini. My SOC dah sampai to about 58%. So I plan to charge until 90% lah. Will take about 25 minutes to charge. It's enough I think for me to go back to Shah Alam after this. Location is a bit tu, you kena naik the upper floor parking, because the way the map shows it ended at the parking, so you just need to go up and then we nampak lah Tesla ni ada 4 slots. Sekarang ni 2 is occupied. Nanti I update lah berapa total yang I akan how much the cost for my charging this morning. So basically it's an top up to about 32% because I guna sampai 58. If you remember yesterday I top up sampai 80%. So from the Skoda NR saya ke Iskandar Puteri, parking dekat hotel, keluar dinner, pusing-pusing town, and pagi ni pun pusing-pusing area Iskandar Puteri, had my breakfast, and now charging top up untuk pulang petang ni. So nanti akan update balik berapa total, and also I tak decide lagi whether I nak go straight to Shah Alam atau along the way. Selalunya saya akan charge balik rumah pasal tak nak charge too long at home. So either I stop dekat, I think should be Gamuda Cove, ataupun I berhenti kat iCentral. Saya rasanya for this trip I akan stop kat Gamuda Cove lah, top up before balik rumah. So at least bila reach home tu I top up sikit je. Right, see you later once everything is done, and I update apa kosnya. So this is the charger. So ada 4 lagi, I mention ada 4, 2 is occupied right now. So betul-betul dekat dalam tempat shopping complex. So ada one yang slow TDC charger. Okay, about to finish. I'm charging kali ni lebih sikit ke 90%. Dia prepare some buffer. Selalunya nanti kalau ikut semalam 80% pun insyaAllah sampai borderline lah. So just top up 90% just in case ada buffer along the way. Okay, charging dah complete. So cost my charging for pagi ni lah RM21.71. Okay, nantikan bila saya coba balik, bila dah sampai saya update berapa total cost trip saya kali ni ke Johor Bahru. Okay. Saya berada di sebelah Medini Mall. Apparently there's a DC Honda EV forecourt. Punyalah banyak dia punya tempat charging dia. And the surprising part, this is on a weekend and tak ada orang guna. Tapi gila impressive lah setup. Banyak gila bay dia. Every ni ada 4 PC pula tu. So 4. Wah, memang hebat infrastruktur ni. Tapi nak masuk ni kena bayar masuk parking. I remember this was supposed to be parking Legoland, but I used to park here dulu masa pergi Legoland. Memang 4. So ada 16. Dan kesemuanya, tak silap saya, kesemuanya DC. Wow. Okay, sekarang on my way back to Shah Alam, but akan singgah di Muar for late lunch. SOC sekarang 84%, dijangka sampai Muar dengan SOC 48%. 164 km. Journey time about 2 hours 20 minutes. Nanti dah sampai Muar kan saya update balik. Alright. Salai. So nak SOC at 48%. So from here I think we decide to go to Gamuda Cove to charge before heading home. So pada time sampai Gamuda Cove tinggal 11% lagi,
another 165 kilometers, 2 hours drive lagi. Okay.